Ladies and gentlemen, are you ready? Jores ya hidung. Balagu saya macam buku. Pintar lain. Naon bang, orang maca buku. Saya macam buku sebenarnya saya pintar lain. Aing sekolah gitu lulus. Lah, Emang abang ke sekolah bang? aing mah sekolah di orang miskin aing mah. Aing mah ada harga jarang aing mah. Harus sekolah. Otak aing geus kena ya, makanya aing salon dulu mana. Terus kunaon abang ke sekolah? Emangnya aing geus tadi jelas orang miskin ke sekolah. Aing orang miskin di dunia. Bang, abang itu tambah cigendir ge. Liar. Karunya amat ya bang. Orang ada gocap bulan. Ajar sekoy. Ulang karunyaan ka aing. Woi, orang mau preman, lain tukang menta-menta. Aing ngadugang mah, siang na tukang mah. Oh iya mang kana cokot we teu nanaon. Aing ngamengan malak di karunyaan mah. Balik, mau kabur dengan beri daripada karunyaan mah. Ayo bang. Bang Alek, Kenaon nang Alek? karunya nyaho manehna? Ini anda bisa karunyaan, ya. Maneh namun malak jelema karena lapar dahar. Emang pagawean si Alek mah malak. Kos paksa deh, malak jeung dahar. Tadi berek mere gocap embungan manehna. Kenaan mah Kang Alek. Emang manehna mang pantang di karunyaan. Itunya. Iya, memang namun mamang kapanggil Bang Alek. Bang mere kan ya gocap karunya. Oke kalau Mang Alek malak, bikin bisnis kerjanya. Kerjanya aingnya. Nih, video kan mana Bang, abang magering. Dia orang keroken. kerok. Era aing mah tatok. Yang geus aing mung dikerok mah, hayu orang ke dokter. Dokter. Lik, aing mah pantang ka dokter. Aing pasieun ka jarum suntik. Dan dahar meureun si abang. Koli, cuman amat sih. Kalau mikiran dahar. Sebagai preman mah aing bukan mikiran dahar aing mah. Yang geus dia orang kerok heula. Aing mah teu dikerok, emang aing asup angin. Asup angin mah aing jadi satpam TPS weh. Bang, dia orang kerokan. Nah, kan bisa deh kan dulu. Tuh aing ka dieu heula. Teh. Kudu kunaon ieu awak buriang dieu. Bang, ayo orang ke rumah sakit yuk. Sakit sial amat sia. Tangan aing ke rumah sakit mah. Kan aing yang preman terkuat, paling terkuat di dieu. Kenapa preman terkuat di rumah sakit? Yang itu bang, ini yang kerok dia. Sia di kerok. Geuna sia, era aing kenapa tuh? Bang, tapi orang karunya bang kak bang. Hideung sia. Aing mah age di karunyaan sia. Wali eta nasibna abang Alek. Aduh, tenyaho. Mas kita. Woi, aing malak sia. Buka duit sia. Oh, iya bang, iya. Amat gak banyak proses. Ngomong aja Alek. Ya, gocap ya. Ini ya. Tumben saya buka duit. Boga tuh ya, oke nang mere ya. Nang beresaha. Nang mere si Ramli. Si Ramli bilang kalau ketemu Bang Alek saya suruh kasih duit. Kayaknya murah. Ketik saya. Cepat wae ya, jangan naon. Guna amat sia. Cukup itu sia ya. Ya, jangan dahar wae, jangan naon kok. Bong, aing malak tuh bare mah taunya. Oh, gitunya. Kali tadi aing manggil Bang Alek. Terus manehna malak sia. Oh, tadi manehna malak aing. Tapi tadi terima aku aing duitna. Bang Alek, jago amat, nyawa berdering. Oh, Alek, awaknya kayak gemeteran, kayak sekarat iya, Alek tuh. Emang geri ceng, dan dahar manehna. Ayo, orang samper deui. Ayo itu, ayo.
Bang Alek, Naon sia? Bang, ayo orang bawa ke rumah sakit. Sudi aing meunah sia. orang khawatir ke abang. Awak abang geus leuleus ya, Bang. Dia teh kadenge aing nyembung. Yang geus sembuh mah, kurang paksa yuk. Meunah sia. Ngapelongo haji. Weh udah weh. Ya, aku juga udah kain. Ayo kurang ke rumah sakit. Hei anak mbak, aing ngambung dibantuan ku sia. Yang geus sembung dibantuan mah, kurang balik weh. Iya, iya, iya. Kos na aing minta bantuan kemarin aja. Oh aing kemuyang ieu. Ulik, Mas De, Ramli, bantuan aing. Lik, bantuan aing lik. Cina preman terkuat. Buat aing lik. Lek, aku masih jadi preman plan amat. Bantuan aing we aja. Udah bisa, kemudian orang balik yuk. Hoi, bener kena aing. Hoi, kena aing, hoi. Kena aing. Ih, Bang Alek pesan. Ini amat ya. Nah ya. Orang tangkanin ya. Pokoknya preman terkuat di dunia. Sempat kuatan preman, pasti ngebutuhkan orang. Bismillahirrahmanirrahim.